kunamesilwandle esimelana lo SGO ka-UNESCO Secretary General ka-UNESCO ngicela kumvusela nje ngokuthi just 2 minutes akukhuthate nanaye nje kancane ngiyathanda ukukhuthatha ngabo ngemva kwaloko ukuthi asisethunga le-class level singawufuza nephonde emaposa ikhombisana nemvunulo niyafuna ividiyo nimbhasela ividiyo ngicela kamnguni nje kafishane usuke mnguni utenge mbili utositshela asimshayitani UNESCO yakukanti zamasiko kune-convention nje lesinayo lesayisayina sive 2005 convention ekhuluma ngabo ukupreserve culture. Ngifuna nje ukusho ukuthi yathini nenhlanhla letinye tive lamanye amave alwa ukuthi bakhulume babe nemasiko abo bakhulume nelulu lwabo kephathini sinale nhlanhla yokuthi siyadedela nje. Angithi ngiyathi ukuthi mawufuna ukubulala sive ucala ngani ngelulu lwabo nangamasiko abo. Kepha siyabonga vele inhlangano le njengababukisi letitawela sicinisele ukuthi lo wawele ngithi simaswati. So just basheke kanje. Leli ngole ngifuna ukukhuthaza kiyo njengoba nisabhala enkundleni yobuchwepheshe nekuxhumana balani ngesiswati. Angisasifundisa leli muntu nathi siyafuna kuphela niye ngisho nje ukuthi sike sazama ukushintsha lenye paragraph siye lesiswati ekhuluma ngokucuca kwemvelo akwamaphumi bona so nine nibasha sine sitawuhamba la sikhona khona sitawusala nini kepha nibe nesiciniseko ukuthi emasiko ethu nelululu lwethu akushabalali angithi sisakhuluma ngathi ngetinkundla zokuchwephesha zokuxhumana ngiyacela ningahlukumezani lapha nibe nesiciniseko nje futhi ukuthi anibukeli lomuntu umuntu ahlukumezeke lokufaka nje le-emoji uhleke lomuntu umuntu uma bamphatha kabi ukulenkinga nawe so yonke indzawo lami yakhona vele ngikhulume ngemvo lethiwa amabhulisi angithi side amabhulisi la asiwafuni ngemabhulisi ngiyabona abantu balimala ingcondo abanye bangakhona ekuchubeka esikolweni bangasaphasi so ngiyanicela lebamfabami ube bhede nihloniphane kanye nasikuse program lethiwa i-connect with respect
emasiko agcina kakhulu solongilalela akhuluma kakhulu ngenhlonipho ngiyokumcoka ukuthi start ushilo umphombeni kanengi wase astart ukuthi sibobani sihloniphe nimbali ngakho-ke ngisho labanye bafuna ubahloniphe wona nawe utekele angeke uhloniphe lo muntu ungahloniphi wena angeke uhloniphe nje imvelo ungahloniphi wena. You say this after me. I am my biggest commitment. I am my biggest commitment. I will bet on myself. Even when the odds are against me. I am a leader. I will respect those around me. I will respect myself. I will not be a bystander. For bullies. And importantly, I will not be a bully. Please clap hands for yourself. Mabukisi Foundation. Lwadi nebuve ingcebo.